Na je, I went. Na sha, I drank. Na shi, I ate. Na duba, I looked. The last video I made was on future tense, zan yi. So this time around is past. Take note of the difference. In future, you will say I will, zan je. I will go, I will drink, zan sha. I will eat, zan shi. In the past, you say na shi, I ate. Na sha, I drank. Na duba, I looked. For next person, ta je, she went. Ta shi, she ate. Ta sha, she drank. For the male, ya sha, he drank. Ya shi, he ate. Ya yi aiki, he walked. Ta yi aiki, she walked. Let's put it in a sentence. Na je gona jiya. Na je gona jiya. I went to the farm yesterday. Gona, farm. Na yi aiki a gida. Na yi aiki a gida. I worked at home. Ta ci abincinta. She ate her food. Na sha shayi da burodi. I drank tea and bread.